Asijeyo. Mgamba asijeyo. Shake hands, may the best one win. Kati wana mwana kulinya watu. Wewe agambye chishi. Lakini agambye kamalole bagundi. Bagala kudoka luseko soko je okebe mwana. Omugambi ocha. Omugambi ocha. Omugambi oda dala bafidi.
Ya usted da matoka mtaka kola. in 2 minutes and 48 seconds of round 2 by technical knockout. The winner is red corner Amos Kelly. Technical draw. It's a technical